kwaNgidi khona la sizwa kwaNgidi ethi ngelinye ilanga emasweni akubo khona la indwethu khona insizwa sengilibala isibongo sayo lesizwe ifuyile nenkomo nembuzi nayo yonke into ongayicabanga ekhaya uthi lesizwa kodwa kube nesiga esenzakalayo kube nesiga njalo esenzakalayo lesizwa uma ifike ekhaya yothi mayisuka iphindela eThekwini lapho esebenza khona mhlawumbe kuthola sekufika ezisihlanu mhlawumbe kufe imbuzi mhlawumbe ezishumi kodwa nanguya ngikhuluma ngumuntu ongekho nanguya ethi lensizwa maNazaretha kuyihluphe kakhulu lento ukuthi yini ebulali imfuyo yayo kangaka Shembe simangaliso uyazi ukuthi thina mawubele eqinisweni thina ngabe kasadinge lutho kube silala imithetho kaShembe sidinga nje ngoba thina kasiswa asho njalo umfundisi uNduna amene umlungu athi aniswa wakaphatha inkonzo ngelila ngasasethokozana wathi ngifuna lenkonzo uthi uphuma la wakusomlomo wathi ngifuna ukuthi uphuma la uduke uliduli kodwa hayi buya ucaba inkonzo awuzazi nokuthi uyapi lesizwe maNazaretha masenkosini yenzeka lento lesizwe ikhathazekile ukuthi ngelinye ilanga yona lesizwe uNgidi lo yana kade phakamisa la babehlala naye inkosini ngoba phela yabona imposi bona abantu beyithatha kancane nje imposi ayisebenzile ngutshela imposi yenini la qhamba khona imposweni kodwa manje lapho umuntu ngamuzwe ekhuluma ngemposi bese kanti ukhuluma ngento engasile nje engenamqondo basebeyithatha lesizwe ayikhola basebeyithatha bathi hayi ake sikusekunyanga yesu ayisithathe sikuseku Shembe umqazululo umfulu lavalwe khona Shembe kodwa abantu bothe masebephensilwe wabona abanye sebefaka izintambo ezinkalo bashiya uShembe nango Mathathakithi khona imisi ukuba uShembe akazange abe khona emhlabeni ngabe kayikho khona abanye bebeguqa khona lapha izolo bekhuluma ngemisebenzi kaShembe khona la bethi ngibona mina ngumsebenzi kaShembe abantu kodwa abakhona ngathi soshinyaza obambesa bazobekhanga labo bazoshinyazwa beswe ngoba kaniswa phela nizothi niphuma lapha nje benzi bapha abamanga uyakwenza into nomanga uShembe khona la ufuna abantu bamanga kodwa uShembe umshiya la
Bahlupha abantu. Bahlupha kakhulu abantu. Bahlupha abantu. Nangempela Manazaretha masenkosini, ithi ungithi Manazaretha, ithi lensizwa ungithi bayithatha lensizwa yafika inyanga yesulu yabuza into obungeke uyicabanga. Yabuza umuntu othandana wena laba abasihlilo othandana nabo ngasese yathi uphi lo muntu othandana naye kubuza inyanga yesulu uphi lo muntu othandana naye uyabona kuyinkinga Manazaretha ukwaliwe ezulwini kuyinto encane kabi mawaliwe ezulwini waliwa ngento encane kabi ezulwini uma ilesizi iphendule inyanga yezulu ithi inyanga yezulu wena lo muntu othandana nayo othi wena uyintombi akayona intombi umfazi womuntu ngimangala nalabo abafunda abafazi babantu phasi ngaphezulu umfazi womuntu umfuna nje umfazi womuntu into yathela ngenyongo womunye umuntu njengesiyabantu ifuna uwe sisonda nawe khona kuleli bandla ukijima nabakhonti babantu wena Manazaretha kuphi lapha siyakhona ukasho njalo umfundisi uMfambele kuphi ekhaya nami ngizogcina ngibuza kuphi ekhaya lensizwa Manazaretha ngenyanga yezulu Manazaretha kwacaca ukuthi lensizwa akilokhu isithandana nentombi phela seziphendile zimhlophe zimlombomvu wala yonke into babona ilokhuyana kanti uthatha umfazi womuntu wabaleka ekhaya
afike lapho unkosikazi azosebenza avela phenduka abe yintombi woke ubone khona lokhu into mayishone lo myeni wakhe aqale phansi akhilima ungakusasike manje usekhale enyonini kanti manje ukhilimelani phela lo muntu ngoba ushadile umyeni wakhe ukhilimela bani lo muntu ngoba phela umuntu abambuka useshonini inyanga yezulu kulo muntu yabona mawufuna izinto zakho ilunga thatha inkomo nembuzi uhamba uye lapha la ayigame khona uyocela intethele ukuthi ulalele umfazi womuntu bangaki laba kulala nabo ayi kukhulunywa manje kukhulunywa ngisho ngeyinhloko lapho ngoba batshela ukuthi ziyangcolisa izinhloko zenu la ziyangcolisa izinhloko zenu nami ngoba ngikhuluma ngomuntu nami wazi umuntu angazi ukuthi ayile ndawo ngawula khona ebhenzi wazi athi hey ngoba tjena bangayifaki lezi zinto ziyangcolisa amashit aphinde isuke le ungithi lona ngikhoma laphana omunye owaqungisibindi umbangeli wathi hayi ngoba unazi inkomo ngizokuphekezela ngoba unazi inkomo ngizokuphekezela lo muntu acela intethelelo emzini womuntu ngokulala nonkosikazi womuntu babehambela la ungithi bayocela intethelelo lapho yafika yabulawa inkomo nembuzi yena wabona intombi eThekwini hayi Manazaretha Shambo inkosi amen asithi sangoma Manazaretha esalo umhlaso wayesehambe eqedini kodwa sithi sangoma esashalo umhlaso kodwa wathi mayifika kuShembe washalo umhlaso uShembe nifunani kanti yini into nifunani ngoba uShembe ukhona inkosi nanto ingaflesu